Kublai pi baro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong. No senyang UCM syaka Eastern Brook Band kenhun nongtem ba ladu bor yoi. Dawa kipaj ba naka KHEDC ban wengno yakaraj majai. Kiu kerdan ka balarisuk meria hakatup top 10 HSSLC ban. Yokem ka FKJGP armut kinong de drok na pulo lathe bat kerdem lut Hamadan. Mentang nia pai pat syaki kubor ki bakamnya. Menteri Rangba Kejela Megalia Konrad K Sangma haka arterik naitung ula penurlong ya ka jingang nud ka Eastern Brook Band ka kenhun tem baladu ka bor yo ikmat da ka ban no senyang da ki tiar tem tiar put bebonjan. Kania ka jingyarap bat jingkershan jong Menteri Rangba kalong lengba ka skim Megalia Grassroots Music Program ban kentiu ya ka put katem ka ruai ka siau bar ka kenhoi ka risa haki samla badon ya kini kisam. Ka Eastern Brook Band kadon sawut ki dekot ki baladu no ya ka bor yo i jongki. Kini kisamla kin longkum kiso pen inam haka perthei hadu katno ka sorkar ka kentiu bat penroy ya kisap ki pong jongki. Kumjuru ban pen i ka perthei ya ka mon bajuat jong kani ka kenhun baki don ka bor bat ka mensim raikut ban thom ya ki jing e haka jing em jongki. Menteri Rangba ulai yabbit ban yoi ban yo sngau ya ki jingtem bat sur jing ruai jong kani ka kenhun. Menteri Rangba ula IT ya kini ki tiartem ha kani ka kenhun ha ka yingsa jong u mentakasngi. But we have some hard times and there are some tough challenges going on the way. And then after that, in 2022, when this MGMP started to the Meghalaya Grassroots Music Program. When MGMP started to form, and then we saw the door was opening for us also to make a name for ourselves. And then there we kick off with our band. And then at first it was a tough challenge for us with the equipment and the instruments. But then we have few of our friends who said, "Oh, we will help you with that." And then we started, and then we said, "Okay, let's just then form a band," because that is our passion since we were in school. So we kick off with that, and then we make a name for ourselves, and then we got to break the barrier. Absolutely. And then it is an honor to be with you in front. I feel so I'm so proud of myself. I'm also a huge fan of you. I saw the way you play guitar and all. So I really look up to you also. We look up to you, in fact. It's amazing that in spite of so many challenges that you have, that you still manage to follow your dreams and your passion, I should say. And whatever we're doing today is just a small way to show our support for the passion that you have. In fact, I want to just also tell all of you that you will be, and you are already in fact, a great source of inspiration for many of the youngsters of our state, that, and in fact the country, that when you believe in something and when you're passionate about something, no matter what challenges there are, if you keep working at it, you will achieve. And you will definitely achieve the goals that you have. So you're a great inspiration. I really want to congratulate you for what you have done. And what are your future plans? Are you planning to come out with some kind of an album or something? Yes, actually we are planning the things that we are facing difficult, regarding financial and all. So that's the reason, you may be in the right place. Studio is very hard so far. It costs around 20,000 per song. Right. So it's difficult for us. So you'll have to convince me that the song is good for recording, and then we'll work with you for the recording. So for now, try to compose the song, try to practice properly. You do that. After that, let's see. Yeah, how to manage regarding Because first financial. you have to. The music should be also with the. Yeah. Should be in. It will be nice for others also to listen. So we have to plan nicely. So we have to be creative also the music. So. And also, it's a great opportunity that you give us this equipment and all, so that we'll be practicing and then, we'll move ahead. Absolutely. Move forward ahead. I'm sure that your music and the songs that you come out with will be really, really amazing. And we wish you the very best for it. And I want to assure you that we will keep supporting you
As you know that the Meghalaya Grassroots Music Program was even Ki khun ki hajar jong ka hima sora na majai. Kila dawa na Kakasi Hills Autonomous District Council KHEDC ban penkut bat wengno mardor ya ka notification order bakala penmi haka arphuwai tarik mujeliu hajar arpusau na office jong ka executive committee kabala penim ya ka executive order jong ka nyau tarik rempang hajar arpau kabala kentiu ya ka majai ceka kerdan jong ka raj hapo ka hima sora. Uba M Benut convener jong ka kenhun ki khun ki hajar ka hima sora na majai rengkat bat kiriu khmat na majai kilaya kendu ya uba penyat sing CEM bandawa na ka KHEDC ban penkut bat weng mardor ya kini ki hukum bala itu khmat bat kentiu ya ka majai syaka kerdan jong ka raj ha hima sora. Uni u convener jong ki khun ki hajar na majai ulaong dan lele ru ki patba ka majai kinom pediang ya kini ka jingle jong ka KHEDC. Uba penyat sing CEM ulapan por ban perkhat thmai ya kani kakam hadin bakasin syong dorbar liur jong ka KHEDC kankut haka khat saw tarik naitung. Kamajai kade ka snong ka bakhlain bha haki kam khayi bat shalan mar sha Bangladesh. Hakani ka snong kinong shong snong bamde riulum kidon khandai 4% bat kiriulum kidon tangshi 4% laong uba M Benut. Ka jingtieng bat jing siir jong ki riulum nyautrap hakani ka snong kalong ladakaan ka itu khmat ya ka majai kum karat kipat bamde riulum kila ban bat lakam ya ka sensyar khadar hakarat bat kani karat kanlong ka snong bakerpang jongki small island of non tribal Meghalaya kabanya lam shakiba bun kijing e bat jingwid hadin habut mentan ya CEM iba penyak sing CEM kalau ka jingwan jong iban dawa ba ide ban weng no ya ka notification iba la penmi ka asal trek uni benai ba matau benai mo uni benai bala dam kalau ka jing ai rat kerpang no ya ka majai ten kaliang jong ki kun ki hajar jong hima sorang ilawan ban ai da ka jing tho ya CEM balang dawaru ba ide ban weng no mardor ya kanika notification ya ka rat ban weng no pendam no ya ka kenting rat na po ka sunong majai ba nakaliang jong ila akran syai hadin bangileh tai sani bah nakaliang jong ilaong ba habede bakani karaj umsem aibor ya ki majai inde su atang kerteng raj tena nakaliang jong lengi mohon ya kata nakaliang jong penbor bi ban weng be ya kan ko ordar ke jong tena nakaliang jong ila akran syai yong ba meta kini kising nganum la banne ting haban apsuan dadap ka session hadin ka khat lai khat sautrik ma hadin ka khat sautrik insa aya karai habede ban pendam no ya kan ka right ya kan ka notification ka baila penmi mai tingin ni ab ya kata ka ba mai laong hadin yang session tingin ni ab ya kata kani notification kani ko stu order ka dan notification marjar ko de kai ko bak phi kin kun jar pishim bak ki embang ni kani notification din sofi perlong right ya maja pi hawar ya ka kandai la yo ya kan notification bak kala right ka majai tingin ni kilang ki kun ki hajar ngilawan banyak hi yang ni ngilawan mekran bakam dei banang right ka majai namar ba ka be hapo ka himasora ti nakaliang jong hapo ba dei CEM iba tinwal ba ini CEM ro idei IM jong ilaka la ribuk no ko ordar jong ba islah bala penim pat ya ka ordar hapo balong CEM ba tinwal tindai nang tangile sangap no jan ri mentap kawan ki imbiang baribu kelaman ya ko ordar ka ba long CEM hapo jong ba tinwal mentap dia ka por balong CEM ba peniat penimbiang tu kara ya ka ordar ka ba mi ada ka kendai ka long ba penim no komta ka tena kalang jong ni persya jor ben halor kan ni ka ba pengkelara ya senang majai boleh try kai
Hadin baka samla bala risuk meria bat ki bahayeng hasem kila kerpa de ki bor joka embos ban pej benia arsin ya ka kot jubab jong kane ka samla ha baro ki subject HSSLC namar kim hun ya ka result bala penbena ha ujemang bala la da shisha ha bala pej benia bat sani bhajai la shem baka samla bala risuk meria ka dawa ban yo ya ki mark si ki bakham he kumta ke embos kala penbena thamai ya ki marks jong kane ka samla batla penrung ya ka haka kerdan kendai jong ka thup ki top 10 haka science stream ka samla bala risuk meria ka puli bat pas HSSLC na St Edmunds College Latum Kra main mencual ngadu top 10 dalai marks hari kan mencual berbaya isya ka result semua pun dah nama na expect banyak dong tang top 10 tak kadang hari dia I'm shocked mako ya tolong ni ya ban chim me photocopy ke masan yo result ki ai ar post ni ke ba man dia dia ne em ni ko ni chim shwa ya ka photocopy jong ka paper pan shwa de dan api photocopy de no tu sama checking ni tapi ye mar por yo result post ni introduction drama de bersama ye di persa saya cek lagi di long dalam exam kuno ke long exam di saya pek mari kuno saya klik mantap ya dalam yo result mana itu para patrik lain right di dunia salai mak dunia itu kan jadi nyebut mak ini orang checking bank dengan itu baru juga yang mereka mau ya kini nak ke bana ngis kemarin ada kim sih punya kemal kelaban pak di beli mari checking ya paper tambah ada kemal keluar pada saya iPhone tang arkus ni yang bos semua pilih kelaban saya kemal jadi kita ingin seluruh ni nama yang penjumpa exam di sekolah itu setang laimak modul kita ada merit list mana top 10 kamu minta apa ada beli bit bila queue kemak tu bila awan lu ada position dan awan mana position mana naik kata gila suku kata gila OIP lah suku mah ya nama betul exam tu ini dia mengaruh kasih keli mang keluar di sini biar mengundur exam yes bantu dia kata top 10 setang laimak dia ngaruh snow iru lah snow confident lah don gerak confident orang ini benai beri checking yet masa dia result terus ni tu di sini ini lek kecing siang ipa ni sini ke foto kopi berok beli depa tambah nak cek di obat ini dia lebih tang lain jadi fisik chemistry bangka bio berok ya ke bio kakiu sama haka step artarik naitung kinong yalam bat ki dekhot ka Federation Khasi Jantia Garu People FKJGP Penthor Umkra Circle kila yo bat kem arngot ki breu ki ba khai drok hakmat ka gate SRGT number 2 hapo kalenti ban lech golfling kinong yalam bat ki dekhot jong kani ka seng kila bud di ne kini ki khna rit ki ba kila suba ba ki dei ki balangat haka jingker ni di drok batla pendan kam ki kum ki atiar ban khayi ban lech idrok shiki jaka ba pher Presiden kane ka FKJGP Circle samla koridor lingdo nong kendri ulayat ho kaseng kala bude ne kinong khayi drok ki badon ha kane ka than jong ka sor shelong ha kane ka sngi la yo kem khatsan bilor bat la kerdam ban bathe yaki hamadan la kentu yaki pulet ban pendon kam ya ka pisa bala yo kurup na kinong de drok ban penlut na ka menta ki khna ki bakwa ban kela ka jing em ki badon menta ha ki jaka sumar la ne ki rehabilitation center Kasi tu tiga ay batay batay. Ni hadisya kumba wa betit siya mo ba benda mesti wilayah kubur wilayah komplain hadisya nang na po klub na bahap ani po sunong komplain kan lo wilayah ya komplain ba kidon kita tu kan ngut kena ibasong hati bitan kun dapat nanti ini lap kami ke kelau kepada nanti apa ka sunong jungi po golf course nanti ajar juga golf course dia pindapat itu si dan kena di banyak isyong tu banyak di universitas tinggi drop dia dang menen dong dang yo video bagi dang ya dong tu tinggi dang ya yo i tak komplain tinggi dang kadang dang ya penbet kan kumna kalian seng mo na po konfor ultra circle FKJGP ni penbet bagi lepet antai anda la let antai ngilap itu kena ngilap itu kena ngilap bud dia ngilap ya bud dia mo bang ini lap mana bagi kita ki bayar lek untuk kita kam suki dalam atan dalam ya penplai kita kena yang di lap pada ini
badi pada kan di badi kan lo sayo ban dia begini di badi iyo ban ka pisah kendet idon bak mobile up tu ini abot tinggi obat ni akan ni kami gate tu ni SRGT ke parking lot apa puluh kan tinggi ban timba ka information ke ba kita kena di bang iyo obat step kan step iyo obat abot nama kita di bersudi nama lembar kita komplain ke bawang orang ya pi haka suah kan bawang orang itu suah ba gidon kita kena dibaya di stasiun lendat mengata kerua tingba kita kan dok di ban tinggi lek ban aja senang iki bengin ban bengin senang intral tiru untuk apa re undala bat iki tinggi yo sekali ke komplain ke ba setai ke balong basa kini mobile nak kok ti dan undala lek pada tentang idang banyak nanti nang ni yang satu kepon yo ban bat iki ni ki arbot pada kan tiba dia pada kan kini gini pada ini beliau kat kong kajing tip lungkui kena bagi keli mangi te kidai na po langkerdek da stage po langkerdek dia tanpa tunggu pada uang bang mentah yang sawir kat sabalap kan ke point yang kat siap kasenjuk kinongnya taksi hasor bat kapsor haka jingyalam jong uba pensuk Euroi General Secretary rengkat lang berka Jets 24/7 ka kenhon kamai kit briu ki arshaka kaba kamai hasilong balaya lam da uba penskem lang W Yuria Managing Director Jets 24/7 haka artarik naitung kilalet ban khang kerdep no ya ka office trekam joka rapido kabadon hamal ki shilong hadin balakhang ya ka office jong ka rapido kinong yalam na kini ki ar kenhon kilaong ka jingwan jongki ban khang ya kani ka jaka trekam jong ka rapido ka de na mar ka ni ka kunhun ka wan kamai na shabar jong ka jilla wad ya ka trading license ru kamdon satya Em dah komplain so company ini company kami nak orang ni company jong ni. Komplain jong ini bila komplain sekali partner nak kapor kapor bat nangis marke ini pun dia. Kita lawan dong ini pun dia mo. Mari bang kontak pada kita kata belum ini bagi ini betul. Tapi dan apa sih dia ada government di partner isu yang license. Mereka berbicara balu ini tu kan apa sih? Mereka cuma yang dia tadi bahas kalau department, kami yang nanti kepada nama bang ini kalau non siang bah ini siapa dia yang license ni apa ni? Pun dah diproses. Mereka sekarang layu yang license, ke mobil pimpat ayo yang license, punya kami pun juga ni kamnong fair deh. But on top of that, Mas Pak mention dia on top of that, kalau Pak bengi layak license dia kita pun sudah jongga direction by Island Department. Anyway, mobil Pak film follow. They just create unequal competition then. Mobil film don't come here, get permit, film don't come here, police verification way. What bengi Pak ni, kita perlu kita pun very unfair. Ya punya ini dari startup nak local startup punya department kan aila ini dia kalau macam nyan indirect ini kan kalau suatu apa dengan kerana sahabat saya terus dan insya Allah ini untuk proses license oh ga jingwan jungi habis minta kasih kalau ba ini
kunki aggregator ki badan license tengteng ka pin ayu kan ka pin susi ingi ba him Kinoyalam Karib Hoy District Sports Association RBDSA hakashi tarik naitung kilaya kendu ya uba Meryl Bonds MLA bad ya uba Shakliar Warjri Menteri ki Kampen Roy Sports halor ka jingtmu ban rakhe pendan buram ya ka lingko snam sanpau Golden Jubilee jong Karib Hoy District Sports Association RBDSA Habakran Shakilat Pathai Kubor u President ka RBDSA ba RB Shadam ulapan pau ya kajing sngungu ya MLA jang ka nongpo ba ulapan lajpor ban sngap ya ka eik baka RBDSA ka tmu ban pendon burom ya kajing dap sanpau snem jang ka ne ka association ulapan pau ru ya kajing sngungu ya uba Shakliar Warjri ubala sngap bat shashkor ya kajing tmu jang ka RBDSA uba RB Shadap ulayatho kajingkran bat uba Shakliar kalong ban kentiu yaki kamele kai Haribhoi district bat ki jinat ki bayadei bat kajingpen kre yaka Golden Jubilee jongka RBDSA lasngo thu ba menteri ki kam sports ulapan I ki dakishin ban kersan borba yaki jingtmu jongki nongyalam kani ka association jeng lai kendu ya iba Meryl Bonds MLA jong nungpo bat ngilai kendu lang ba jong I hakaba Laya tu hi nak benta ka jing day bat kane ka jing rakhe jongi ya ka Golden Jubilee celebration. Kami sedang hi nadu gidi ki benai ban penkut hadu Oktober. Bat ngi penpau jong songu nomor ba. Apa yang dia ka jing kendu ila ai yang ya ka assurance ka jing kular ba in ya ikloi ban ai ka jing rap nak benta ka jing trelang bat kane ka Golden Jubilee jongi. Ui ba Meryl Bond Macam itu IP ba udah way nak Vice President lagi por yang mensua boleh you kerjaan bahaya ke RBDSA tinggal aku boleh I hanya ke por bah ila ai ya kan lat yang ni bangin yo dia keren bat I bat ila pan Paulo ya kan kemen hawa ke RBDSA kadang mi ki por nang ne jakmat kadang kiu hadin nang ta ila yalam yang ni ban yo ngin lek sya ka ying jong sports minister ba Shakliar Warjri bat menta ngidon hang ni Mania keren bat I nak benta ni program ki babun ki bangila penang kawai ke deka vision plan nak benta ki sanpus nam ki jingrake ki ban poi ki scheme ki bahaya bah syak thanjongi bat ya kene ngila shania yo we nak samla bangila pa pen kre ya ba arki room bat kata ke presentation ke bangila ai menne how sport minister bat ula priang yaki bat kadon kam yang bangil pen kre stang ya DPR Iban power ko yung songu ya kini kinongelam jong sorka nadu ikong isawan dalalu ibang ilawani kendu agar perlu terik apa office jong ibala ai ke kular bin ai ke jing trelang bat ni kum ka RBDSA nak mentakan ke project bat kum juru ya ba pol long do minister jong ke tourism bang ilawani kendu hak tu sengi bat mairu ila sungut bahaya kan ke project ke bangila wanra hapdeng jongi nak mentakan ka projek kebansawan nak mentakan ka san posnem bat kum juru nak mentakan ka jing rakhe kipat ba bat kiseng bhalang bapher na Southwest Khasi Hills kila lenyar bat kaangshla ya ki jingjat rathai jong ki surak ba nadu Weiloy Maukerwat Mausenram hadu Balad Ranikor ki balabu ya ka kit ka ba bat ka let kawan jong kipat ba hakijing baharukam kah Neutrap National Youth Front kala shim ya karai ban pensange ya ki trokit market mata palat put ban yad hakini ki surok namar kinang penjot bat penjulor hakani ka porliur kumjuru kiri orang ba na kishnong ka Southwest Khasi Hills district kila ud bat let yakendo ya uba Preston Tensong sembut menteri rang ba ban ud halor ki jingjot bat jingjulor ki surok hakani ka district Lasngutho bana kaliang uba Preston ula kular ban yakendo yaki engineer jangka PWD ban yakren bat perkhat sani bha yaki lat kilenti ban penbha yakini ki surok hakapor liur Tang mentakan resmi nang ta ban yakendo ya deputy chief minister in charge PWD road na kanta ka surok ka pakongsan ke jugi kata ka surok nadu napo Weiloy Maukerwat bayaran thong hadu ranikor Teka jing keren dia keru ya kasurok na Weiloy bayam Mausenram hadu ranikor te ngisotenat hadu kata-kata menyetu yapi ba na liang jong deputy chief minister ula
brief yang ini ya status kebalong kita but nomor bagan ni kesurok kumawang ki bang nilai timan support dan rei kelas support kumto tinggi spokesman ba mentakasi nakaliang jungu nilai tu yang ini baka sorkar kalaton ya ka plan panmang bisa terpang na ka World Bank ya kini pro atlet ini surok ki ba kongsan te hoi ka chính keren hak dan kesorkar Mekhria kesorkar India atau World Bank katanya di nanti bahau benai September wani Oktober isi kena la pada soi hak dan jongki but ngej kamba lemba kejiwan World Bank project kini atlet isrok koksan jongka time ke jongi ke connect ya ka district ke jongi syaka East Kasil district but untuk syaka support jalan Mekhria ka syaka dekat kapital dekat tak dekat jingit keren ke juni pat ayo ya ka asuran mau deputy chief minister ba se kisngi ko bah nanta kan ka surat kongsan juni ini saya bisa yang juga nilai UI ya ka jingtre jong kan ka surat kabala tu mau pelang hadu weloi kabala ya syai nanta ya ka nilai UI ba imat lag nun 4% imat ka kam kala dem thì hỏi cái đằng đó chúng ta cái thằng xã và cái chính trị thằng giá và lấy xe là cái chính mình thốt trong lưu slum cái contractor lấy xe kiếm lạ bản tây cái công mặc cái đề bản tây thằng này cái lên ti và sen học bộ cái này plan lấy xe cái này cái số cái salon cái bộ hạ cũng tôi cũng phải lấy đi mình ta và cái số là một plan. Badak itu ki kubuar ngila poish ka bakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun.